Zdrava Srbija je državotvorna i umjereno konzervativna stranka koja promoviše tradicionalne i trajne vrednosti ljudskog života povezane sa nacionalnim ponosom i jakim osjećanjem pravde. Te vrednosti su istina, sloboda, sabornost, tolerancija, pravičnost, hrabrost, umjerenost i ljubav. Zdrava Srbija je za prave domaćine. To su ljudi koji imaju ove vrline, vredno rade i stvaraju, a znaju red i običaj. Rado i s ponosom se sećaju svojih predaka, a čvrsto su opredeljeni za stvaranje budućnosti svojim potomcima. Patriote smo i rodoljubi jer volimo svoj narod, a poštujemo druge. Zaštita nacionalnih i državnih interesa Srbije i srpskog naroda predstavlja temeljne principe stranke Zdrave Srbije. Uvažavamo sve građane Srbije, a naša umerenost potvrđuje i našu građansku orijentaciju. Cilj nam je da svi građani Srbije žive kvalitetnije i bolje. Hoćemo stabilnu, odgovornu i jaku državu Srbiju. Zato biramo Aleksandar Vučić, Obrenovac sutra.